Taqdırlar var, ar adamдар qanday. Жашайт көбі чынды көріп жалғандай. Bir чындыққа башы еше тақыры. Кези келген, кетет мүнет қармалбай. Телефоның жоқ. Бірақ апаң дағылы чалып атады. Бірақ сен ушул дүйнөгө алып келген адамың апаң эмес бе? Эй, сен кимсиң? Биз милициядан келдик эле. Тынчыраак жерге сүйлөшүп алсак болобу? Очень сильно вас прошу, Анатолий Иванович. Нет. Жаштар казып ороруп кереги жок азыр. Менин балам сиздин балаңыздын ордунда болгондо мен ошол жака таштап коймокмун. Эми бул жактан качан чыгасың бир Кудай билет. Байке! Мен сага айткам. Ачып койгулачы, Байке! Болгону 10 күн калды деп. Ал салып деле коелу. Сарсанаа болбоңуз. Бөлекеттің алайына. Жамандықтың бары ушусу менен чыгып кетсин. Саған не oldu? Ne айтсаң? Мага 2 күндөн бери бир көзүмө тармал чаччан бир байке көрүнүп атат да. Кандай? Түшүмдөбү же өңүңдө? Түшүмдө бир жолу, өңүмдө бир жолу. Сиздин апаңыз жалгызбы? Ооба. Шарияттын өкүмүндө эненин тирүү кезинде кадырлап барктап батасын, ыраазычылыгын алышыбыз керек. Па? О, Ден соңуңуз жакшы эле да. эмне болду? Жомундай эле сурап коеюн деген. Шүгүр. Сен апаң оорчу эле. Sen takır düşüne alba koydun. Al deli şaşılış, bul deli şaşılış. Sizdin apаңыз вальсті жақсы көреді. Siz бүгін апаңызды биге тартыңыз. Апа? Неге сиздин кыялыңыз кандай? Айтып бериңизчи.